ni muthuri kiria aggressive muno riu ri tukiamba tukiagree na MCA ri riu ri tondu Ngai ni atunete wabici ici ri tungika atia tuteithia andu a Nyandarua nona rekei twambe tunine haro niki giki gitumaga turwe ni distribution of resources tukirikanira how do we distribute our limited resources at the assembly level riu na assembly ni budget yayo uria wagirwo ni gukorwo kiriha DSA ringi ni marathi guku tukiuga let us have equal opportunity for all members of the county assembly tiate dikire opposition ni ndi opposition mundu tari thu ni kumanisha ni ndi thu andu marekanaga nani cia gisiasa that is no tukiagree let us work a journey together as the county assembly na nikio county assembly ya Nyandarua nduiguite haro kahinda gaka ka miaka ino koretwo koguo wira uria ngoretwo ngiruta ta speaker ri ucio ni njiganire naguo no wira uria ungiatongoria angi makoretwo makiruta ri turiuka ku discuss muthenya ungi to ni munene muno no ngorwo itaiganire komenya sisi yako muci joku na hau no ni tukwona ni gukora kwina inegene utimwike na nima ni uria njiganire naguo ni uria ndiraruta na ndirageria ku beta tugwa kwende maybe speakers mathingagiririo maybe ni utongoria wa ngathi cia iguru gukorwo magitua matua fulani ndio kuigwa kwina inegene inini haha speaker Thiongo maybe Kiambu ni tondu wa maundu maria makoretwo makivangwo iguru ria governor gukinya hau atia iyo na gwara ku example ya Kiambu to Thiongo ni murata wakwa muno twathomaga nake university speaker akoragwo under pressure nene muno ni akoragwo na pressure ya MCA kwanza MCA muno tondu MCA ri nio electorate aku nio mangiguthura na nio mangikuindukia ona national government ingienda gukuindukia no nginya rigerera MCA pressure no Kiambu ri ungirora ri irathi ku MCA makamigutha tondu gutiri handu hangi ungikorera governor umukorire kugerera MCA so as a speaker you should be very protective to that house dikakorwo house ya gucompromise nona tondu nginya national government ni gukorwo igikuhe pressure muno elingiona no uheo kindu ta